Tipra Idol Season 2 the grand finale tini sawo busuk tawo malang no sia hiaba TTA haba ni bakakti 2 lakhs check Rwjakha winner no tai logyo Tara Songkor Industries Private Limited ni bakakti kaisa scooty tai logyo kaisa trophy Rwjakha first runners up no Rwjakha 1 lakh rupees check and logyo rupees check manai tai fourth manai 15,000 rupees check and avani yago fifth prize fifth position of sabo phaga avano seng nai legranai ani yago already sokpaijak borni numbers tai abai keno the second prize the TV 48-inch TV. Our tini yapar jaglaka kia salin ni yaglo. Our winner ni thano yapar jaglaka. Padi other also paita kisi padia. Puida tini winner no se sirina legrana. Boni yaglo terus seng tai paita ni tai bagi details semua sini sana bak. Ani yago tahu bum sopajak and Adora tahu sopaga noni thano sini thano. And so I'm saying a lot of side mankna. Ani yango no nuhuri apa kana. Okay, but winner declare finance kan normally is a guest kana. Ready? Let's listen to the audience. First prize go. Sabo manam dengarok 1 soup money. Kalau bubu, bos kamu payah, ya. Surprise is surprise. And so, are you ready? One last time, everybody, Tipra Idol Season 2, me, winner, Rwjakha. Welcome to Kwplai here on the stage. And tadi other bono prize yapang abang ang nominahanay sini TPAAD sini habang CEN Sir Production Rwjakha no. Nominahanay sini sana yang ubos kang opana bagay. Sini winner no prize money with scooty chubby tai logyo as a trophy and the scooty. So don't have a hold on it. Come on, please, everybody. Kwplai Real, the winner of Tipra Idol Season 2. Odoro, bela ka hambai. First runners up, nothing. Taimalene, Taisinilene. First runners up, Unka. Any guesses? First runners up, Manka. Ananta, Jamatia. Come on, let's give him a round of applause. Bono prize yapna bagayang nuinahanay tini Borongnan. Shuhel De Burma, EM, ICA, Sports and Youth Affairs. Congratulations. Come on. Belai ka hambay. Bongkai sini first runners up. 1 lakh rupees as a trophy. Logo. Boni yagulo. 48-inch TV, botini manglaka piaba saleni yagulo.
abo yapare rizane boni thaniyo. Any guesses? Second runners up. Boy Mung, Ashmika, Tipra. Come on, let's give her a round of applause. Bono prize yapana bagian nomina hanai sini beskago. Sir Ravindra Tipra, EM Education. Bono nomina hanai beskago. Pani Sinjoto lo yapa Poland born bagai. Kwplai second runners up. Tipra Idol Season 2. Belai ka hambai. And so, all the rawo. Hamno belai ka hambai maro. Kya bono khas bai dia. Top 5 contestant no. Come on, let's give them a round of applause. Bono prize yapana bagai. Bono prize yapana bagai. Anggo menanai sini borong nai. Biswajit Kolai MMA. Borong kone yang osako dangko kena bagai. Tai kone prize money no bono yapare na bagai. Sing joto yapa problem ni please. Joto ni bagino. Keo kata tiki keo joto no sing kasubaya tiki bono cobai rohana ni cai Kwplai ka. Boni yang no pada nuin alai ni sini beskago. Nahuti Jamatia. Come on. 5th position. And Bono Tejan High Yapana Bayang Koina Hanai Sini TTAAD Sini CEO IAS Sir CK Jamatiano and Koina Yang Odanko Bosao Kanabagi, Tayo Price Anino Bono Yapare Nabagi. No Johnson Nukana, Bono Sikevano, Yabukta Kalia Taklani Salo. And Abu Haikino, Taklani Tipra Idol. Belai hamlai. Dan sebut sama saya belai hamlai. Foto from me. Live kita dah, live kita dah. Langsung main di TikTok. Langsung di dalam sama sini ya, mana student sih. Eklo pun student sih. Tini final lo tiga budi mata orang sekarang di Tipra Idol season 2. Boleh khas rangkaian mata khas. Angkos tu kaya ani kalau makan ada angkos tu. Jika angkos tu kaya mana exam tu itu kena angkos kaya. Ani nonton. Bus yang ni salah kau ni ya beri bus jaga kotor siapa ni? Tapi kalau nanti dah saya ni aku, pada kalau kurangin dong macam jadi ani konsumen itu kurang kerja. Baik itu thana ni Nanti ni winner ni khawas tu song tak je nogo tong bro. Winner ni kan? Cong saja. Ani ni performance hari jatuh ni kenapa? Once aku ani performance sih sama nak. Cong saja nogo tong. Belai ke khatong kan? Hamba. Idol season 2 nung second winner mani bahai mata hati ni. Belai kan khaksan hai, mana asal khaksan kan. Ang bisa saya mani aku, mana ang kaisa winner ni Rwjakha. Mana wan soginya moya aku tu. Mana nung tapan no saksang no winner, wan sumek. Soginya moya aku haingi. Ano ko tongpuro ko udah wansun nung tini winner ngan ro kana second round pun. Ang winner ngai ang wan sog ya. Top first second third ngai ang kisah wan sog ya. Ang just ang best perform khai ngai ang wan sog. Bus kang ni shalok ni ya beri bahai sem. Ang tagbus kang salo kabama resam compose khai dongo plus already project ketal samung tangwan ready rokha tongo ke bono tiwi ang samung khai ni wan sog. Mana ni bagi kasih gande ko dok tong apa ya? Apa ni sak baca yang sejagat ya? Ani sak baca yang sumanya ani composition, ani tumban omen. Record dok completing jak. Record to completing ya ko composition paijak, lyrics bu paijak, tabok sudu record khayu. Record sim kanya ni. So tak Tripurani youth zara tongnai, zara bekaran kan bekariatun. Serung no serung mani haku huta, kahang serung jangnai no serung mani haku hu. Entah hai drugs ro, ba hek jangnai mani ro, nai tong maslai. Nini sak sago, nini bisingo, teman ini thani talent tong.
bono sawi naitugui nung bono si samungop na hai hne angke sanam mo somoino nostota khailai bai siso amta hai drugs rogo thengmung mani rogo dalai somoino nostota khaili jotono bwskang agogui jani je nijeni thanio je talent tongmani bono use khailani sar joto kito ang masa sini ani ma phanonu borok gering kito ang asu jora sopai mai ang kamu ani ma pha ni naikol mung bai ni ang taksi jora sopai mani haike nang chini o okoni bisingti nini ma phano tam ko kasanan mo ani ma phano ke ama I did it asu samso sampai belai tong thuka je wansumani to tam sanai first second wansumani but abo anglia that's okay ang third phone mangka belai tong thuka ke nang busan salogo nang to thatik ma bore phono nang busan salo nini ya pri buting nai ani ang wansuko ang kana te orosmi ko thakya ang Indian Idol khana ni wansuki to 2-3 years pore ang awon bai kam ke preparation ani sampai